MLA kepentor umkra uba AL hek uba longru Menteri Sarkar Barim ke jela ringkat bat kino alam senong aksi balang jong katayo kilele ya kendo yo Menteri Sarkar uba kemi ya katanat PHE uba Renikton lingdo tongkar ban kerpat ban penbiang lem yak Umbam Umdih na kabanta kipat ba jong ke senong Mawpat lyngba ke Skhim JJM Mission JJM. Habayakran bak kinong patay kubor uba hek uloong namar kejing bombyang ke Umbam Umdih hagasnong Mawpat kalabo hakejing yikipat nong song shinong kumta kila kerpat yo Menteri Sarkar ban kentup lem yakasnong Mawpat ban yo jing mentoy lyngba ke JJM. Uba hek uloong kejing yakendu bat uba Renikton kalalong ke baseso namar ke Sarkar jala kala kentup lang yakasnong Mawpat ban yo pediang yak Skhim penbiang lyngba ke JJM bat ke Sarkar kalamang lai pau ar klur tingka ban pentrai yak Skhim JJM ban pentikna baki pat ba kasnong Mawpat kin yo ek Umbam Umdih. Uba hek ulayatu ba Shen Menteri katanat PHE unsalet ban bu yo Mawnongrim ban pentrai yak Skhim JJM hakasnong Mawpat ban pentikna baki longying kin yo no yak Umbam Umdih kabapiang. MLA kepentor umkra ulay kerenru na kebentaban pleno yak incubation center kabalamang kat praklur tingka namar yak ni kejingtai ladap bantai lakam slemha kenang bakan ajing mentoy yak samla bat yak pat ba. Kalau very successful. Agak jingga keren gijongai bangali kendu lang bat I deputy headman jonga Torbasnong Mawpat iba Rodrik Karkengor manyakren halor ga Umbam Umdih kabai dei bagisnong Mawpat. Dei kani ngila pha la proposal la kamslem bat ngi mentagasi kedan ka good news kebala ong di minister bai kani na gane ka state level sanctioning scheme committee kila dep ai ke clearance ya kani ka scheme under the JJM Jal Jeevan Mission kebala ifu ar crore tingka. Dei kani mentah kinang ya sikamat ba ilo ru mengan pengkloy kar bala kana menginyo ru banbu ya Mawnongrim yang ta gani ka JJM scheme hang ni hapo kasdor basdong Mawpat tikani ka initiative kani ka jingtrai ka ba manga bat I kum lokal MLA bat I minister ngi tai rakat nak banta ban warra ya garoi ka par khamdam ya jingkardu ka badai hagisnong Mawpat. Dia juga porong la ikren ya kawai pada ka project ka bala slam ka bangila ya long initiative lang jadi ka incubation center ka bala sanction ka prakrur hak tu ka por ka banga long ko chairman juga MIDC hadin juga badi continue hi iba Renikton ta ka poru ko chairman MIDC ya ka baila la ban pendep ya ka ni ka incubation center ka long ready ya ka bang pleno mentah ban inaugurate pi ya ka mementahi nge kran bait dang dang mentah kasnong Mawpat kiwi snong ha ngum ong bangi paho ko nge yo hi ko te kiwi snong ladang enhance da ki state project ladang state scheme ru la man meet ya ka jing kedu ko jong kasnong ni ka dia ke Mawpat bedeng ngila le lyngba jong ani ka JJM